No yen ta akpo no e coupe de lui ma Rihanna tia. Bon me bi mi o chele do bo sunsunye bon me odo chi de Rihanna we mi leyin. De Rihanna le de me we je boy star. Ho mo mi lo na blocho boy star bo mi ka yen ta akpo no de yen ma ja coupe de mi ra de yen ma ja hoton do pe ne. Yen na sun ya. Mi jo do ni no gbeto me bo nyonu fa mi to le bo nyonu de so mi jo ji ma pon ji gbo to nyon me ganja kanja nyon me pipo ku me rekesi nyon me don we yo nyon me re ma ku don nyon me kanja kanja kon ka da don ton mi jo ji ma pon ji ma ja se to da rien pon téléphone we e kwa lo dio bi blo me jo me do bo me zo pon le téléphone to e ti de rien don we pon le téléphone e ti nu oro zo me don wa do fun no seli rien oro zo me don fun pota don bon yo fi blo be do ho ba la ti de Rihanna poli to le yo me se to me to le gon we ti ma pon pe a do to ho do yen ta po no de gandie mi o je fi de wo ma han queen o po le mi de yo mi onu won la do we yo adon wa kan ti yo na so ba to ne to gba wa to to ada on ti linu bo bi no wa on ti fun e ran ho hwe don a on ti ta pa ve don to yo ponu kuma no ye pon kan ra menu ye e ada mi ti meni ma gro bla no petit lewe yen no sin to me ame ta kota don no sin to me no kuma ti jade e ma sin we ne wenu we mi ma odo we about photograph no so ta mi don so ido mele bo si verse nu we yo ana akpon kuma mesin ai global ai gbebla we anya ana so pu ai gbe we ana so a ji ma pon photo yo meyan ko in dada tu echi no tu e ko wa nde mi adebo so je nu won na sun we ma kwinkwin ta vo gbadon pokan menu we kan sa domi ade ka e bo te sa domi ade ma mo nde we ba jiro mi ne je ne peux pas me ade si ji ma pon fu e anda mi timeni kan sa domi ade ka e bo te sa domi ade ma mo nde we ba jiro mi ne je ne peux pas me ade si ji ma pon fu e anda mi timeni ndogbe ka mi ame awon tin yo bo ken kun ron ji ma pon ji gbo ma so sede ndo te pon su toy ai do ko ba la ta pon de sun mi gbede ko to nu alo ko to me de ya afu imuro idu jeto nu gbedu adado to don ma so sede nu toy kan to le bi pe no yo me yon se to me to le kon yan ni Que ce soit pour rire, apprendre ou simplement passer du temps à regarder des contenus amusants, il y en a pour tous les goûts sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux contenus divertissants. Merci d'avoir regardé et à bientôt.